ndagerayo si hafi avura ukuntu ushika ufata gake baba gutera urutambu ubundi zimuzaci arararara tugenda wenda rwaje rukanjana kapfira rimwe aho kugira mpe mbaruhije wa mwabana mwe ayo kanje rero manzi ushireho ico kirako kadata andajyama nyine kanje se ubwo sugishizeho gute none sinyitambi kigire neza aho bagushaka gute bagushaka kugohorana ewe data we ndagerayo have se hano hari hakamanuko itonde kanje mera nkufasha akakaboko havura gukora muri rwa mugongo gwakindutse wakintuwe yego sha uzapfata byaya zabapfuye nabi bumva ndihe kanje rero ayiwe yewe sha kanje umvase rebera ya nkokoma yanje ariko zingana umugacumu yiza nganyumvira se ubushaka kunywa inzoga ugwana ndabera yewe ndagira nayo nago kanje aho uzi kunywa inzoga wahita ugwarira rimwe noneho wenda niyirankisha naho inzoga zikizaga ahubwo zica yewe data we none si ca kigunira simba ncigeretseho si kurira izuba bikoko ndapfuye birarangiye mwana wanje ni impamo da undi wakuramo izo nkweto inkweto reka mfe kuba nambaye ibirenge bishuye yego sha si ubundi pajaje uri kuryamye ubundi uzakira kanje mera nk'unyeguye gake ese ushaka kwicara warakindutse umugongo nahigaritse fose keri kanje ese wa mwana we nanje ubuko byanyobeye ingwara ngwaya ameza ane ese urukumva uzakira kubona amaherezo gazabagaye wazasha kwa muganga se kwa muganga si ndajayo sinjana iki sinabona hano pfurikaga ibicu ariko rero wasanga utanizigama umvase kizigamire mukara karindaje ndizigama sindizigama ifaranga nkuyeyo none se uri kubona uzakomeza kwicara no ngaho bikarangira umvase nzi ko nanje ubu byanyobeye ahari nta upfa adapfushije kandi wangaga no kugura mituweli kanze ariko rwa muriro naraye mvumbitse rwazimye rwazimye kare dore igikoba kiraramaga mu ziko ese uba ushaka kunywa itabi none se ndabahona ese umuntu anywaga itabi agwaye murareka nkirira nkinywera ko n'ubundi napfuye nsigaje iki ujura ryo ariko ntujajura ayiwe singo n'umugongo waravunitse gwarakenyutse gwararangaye rwose ndi kukugira inama yo kuja kwa muganga ukanga ariko iraya ari inkingo navuye hajya hejuru hari ikivumo manize kuyiyo hasi ese si inzoga zawo ubundi waje uranywa nke cyangwa uyikura mu gacumi kagukura mu bagabo ko wari wazindukiye mu nzoga wuzirirwamo witonde mwana we sinzira kwitabwira umugenzi ayiwe none si umva rero ntangiye kuborera muri uru rugo uja kwa muganga rero jana biriya bishimbo ku mangazini kubura njewe ibiro nk'ijana nabyikorera ntabwo wabishobora si ntabishobora si mfite imyaka ingana si ubwo ujyaga ibyiki
ngaho jya umbwirire Nsabi aze abinjanire. Ihute. Ese ubundi Nsabi kabaga atanariyo. Aco nyaduka si nusanga atariyo ubwira umugore we. Coka njye. Kira. Dore. Wajanda kubasi. Ubona njye nari kujya mbona mpaka. Birigi tubanguke. Napfuye da. Ayiwe. Wagabanya hagatuza ndakubwiye ngo mpinyuma mwamereze ibintu byanjye ujura kini byuzi Arubushete ushaka iki? nje none ibintu biranahinduka ndakora umwana wanyana ndagukubita urushi ibyo byinyo ubona mbikuye yawe ukunjanira ikoti nje nimwe ari muri gukina nanjye nje Turi kumfatana inje waguhamagaye. hari imikino zanyu narindi hari uwo nigeze mbwira ngo nyine nawe Arubushete nene ushaka iki? kuzajya ahubwo we yawe ujura kini ibintu usobanukiwe unazi gicucu uri umwana wo kosha ngo kina urusimbi utazi ibyo ari byo ko cyabonye gishiriwe iyo kireka gukina cyatanze ikota rindi ry'icyatsi amayembwa kuza ruguhubuka je muramereze imyambaro zanyu ndakubwiye buretse ndakubwiye ngo nundi munsi ntujura kina nanje tuje kurigurisha ariko urongera gucika akaguru karenguye umurongo ndahita gukura gomenye simikubwiye hari imikino zanyu narindi Ntawakinaga ariko urugushaka iki? wari Gukina ushaka iki? muzaja muraza mwosha umuntu ndavuze ngo nundi munsi ntuzongera gukina nanje je muramereze imyambaro zanje rero ndakubwiye ngo ntunyagere sabe ndakubwiye ngo ntunyagere canga tumukubita ushaka kurwana ngaho rwana zana gufasha ngaho rwana oya ngaho rwana mumpereze ikoti ryanjye mumpereze ikoti ryanjye utuze mumpereze ikoti ryanjye sa ushaka iki nje muramereze ushaka iki sa buretse hagarara nje muramereze imyambaro zanjye buretse ngaho none rwana ikoti ryanjye mwamereze ikoti ryanjye witonde muri kanduye mwariye muri kanduye Usimera suraba nimbara rinyo. mfatanira ikoti rinjye mfatanira ikoti Ndamwigira ubundi muri kugwanira. tuzanira myenda Wasi wakwigirayo. Ariko nsabuni wibereyemo koko. Ntazi ko papa yenda gupfa. yabaye ikizi kandi Ntazi ko amaze ameze ne yaravunitse. gwiki Yirirwaga aryamye ari mu mbuga ahubwo yarakuntumye. ko mutambwiye Uzi ko ubizi wirirwaga muri karitsiye. Nase ubundi ko wambaye ubusa byagenze. Nyine papa yarakuntumye tugenda. nta biceri 300 ufite Natatu sibivuye. Ibyiki se ubundi? nza mu bintereze barabahungu bampereze ikoti ryanje Manzi mbwira uko byagenze. kwakinye barange Umupira se? ni iby'amakarite Gusa none nsabe ibyo bintu wacaye bikina. wahora Urenze uko bikina gukiba mu rugo washatse n'umugore urabura cyabikina. Nase ubundi nangahe? 300 Ibiceri 300. Gusa nsabwo ngiye natanga amafaranga yanje ngo ndi kuyagutangira. None nta n'ibintu by'umumaro wari urimo. Ubundi kibi ni uko nari nayagutangiraga ntunanyishura. Nkuguzaga amafaranga yanje buri gihe ntuyanyishura. Rero nje ntayo ndatanga tupfe kugenda. ko jambaga mukuru wawe
ubwo ni wowe ubizi niwe ubagaho cyangwa utari guza nzaga gusubiza kutishuraga kuki utishuraga ngana nawe manzi ubwira icyo ngicyo wenda se ugafite iwawe ngo tureta tugenda ugana ndi kubura amafaranga magana ko ntago aguha mu ntoki reka ngende ngabihera bampera iriya koti tugenda cyangwa nabyo niba utanabishaka umbwira kamuhereza kandi ubikoreremo ikinyangamugayo inyangamugayo si bagikuraga gute iryo koti nuko iri koti nawe zana amafaranga nabuze ngahe Warurira ngaho. Dahesa zibi. none nanga mubaza ko twamuriye Ni magana nuradu. cyangwa ngo ni magana ane Kabahe nyine. ariko ubu iyo kubwira umuntu gute utanishyura ngarubira Akanje ntago wagajana gutyo shapiti yindi. undi munsi nawe uri pe ukuntu byari birigeze hano uje uransuzugura ukazaje uranga kunyubaha n'ibintu mbaga ndi kugukorera Wayi. uje uranga kunyubaha aba ugiye wanikize ngo wamunga Oh, ayiwe sa. karaba Noneho rero. barangije kubipima niko nca iki kuri kunywera urwunge ngwiki have sube hano mpereza kuba warasaze ushaka kunyugwa have nose n'urwawe dore bikoko ari kurunkuru kureba koko sinje ko namubwiye ngo narureka kasha sabi have mwana we niko ndi gucungiraho kuragocongeraho have ariko sabi reka da sabi rata ndaranyuto bikoko rumwake ubwo cyaba gisigaye nuko wakwishura Bo. Nibyo ratana ndi kukubwira uve muri ayo busasa. sabi manzi umbikira urwunge wa mwana we ariko anda ngarusoma nanda sindageraho wamuhereje ubwo urwunge ruhereze bikokoraje kurumbika Sava muri ayo ngayo nge ndi kwigendera. yego rata kanze bacuruza ibyo baracuruza inzunge za ntabyo bari gucuruza ndambikira urwunge anda ujana hahandi Ariko muze. ubikeye intuza none se muri kumumwera ibyo mubiki nta kirazaba Okay. Sa. none si nca iki havuyemo ibiro bingahe ibiro 98 bivuyemo ngo bingahe 98 have 98 ari imbizi ni ijana ryuzuye ubwo si ibiro bibiri byaba byaragiyeyo ndabizi niko bikoko wandahiye ibishimbo ndijana he none ibiro bibiri igitiye he none ibishimbo iyo babibitse cyane nawe uzi ko bitubaga ngo bitubaga itonda Va muyu musaza nge ndi kwigendera wana. wambwira si wavuze nanga kuko Navuze sindavugira ndabavugiramo mwese ibintu by'imiryango wagira ngo sinzi n'ibyabokamye mwebwe. none si wowe wakwishura none Ibi bishimbo giye kubintwaza. ubwo ibiro Uze tugende nguha amafaranga hano ngaho mfite amafaranga gamwe. shisha bikoko anda hano andanyegura sinikorera ibishimbo isi waba ujyamye ko kuko anda Ntacu byihorere ndaza kwizanira abakozi banje baza babyikorera. Enda. Wino tujane mbaha amafaranga. cyane na bikoko genda guhereza Yeah. padore Ubwo sahuriye n'abahungu mu nzira bakayamwaka waza uri kubwira ngo iki. gende umuhereza ikibazo amafaranga kiri yose amafaranga ubwo ni 98 ibiro ibiro ni ibiro ariko ibiro byanje bibiri ni weho wabijanye Oje tugende we. zabigiye kuyazana ariko buretse gato uje kwenda amafaranga Haho uri byo ndi kukubwira subwo ahuye na bira bisahiranda ntibyamwa. katujane icyo ciza nsabe nje nasigara no turajana ko mutaratse mwese
tugiye kuzana amafaranga. Muzirikane ko munsize hano njenyine. Tugiye guhita tuba. Ayiwe, biro bibiri si cyarabidashe. Biriwe mada. Muraho neza. Ukomere. Ni karibu iwacu muraho. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Umutware wawe ari he? Twari wanjye nawe hari. Yagiye hehe? Yewe. Avuye ahangaha mu kanya kashize dore nanjye nari ndi kunyomora turiya dutafari. Twari tuje mu kibazo cya mituweli. Mituweli kandi. Mwarayishyuye? Oya. Ntabwo turayatanga, ntabwo arayampa. Ari hehe? Yewe uko ureba uku rero dore ndi kunyomora turiya dutafari. Aragiye ntabwo nzahagiye. Ariko se nsabi yabaye atemwe ukagira imana. Muteka. Ese amafaranga y'umutekano yo bayatangira igihe? Nasubiriza ambwira aho. Amafaranga y'umutekano mwarayishyuye mbere yuko mwishyura na mituweli? Nayo ntabwo turayatanga. Erega njyewe mba ndi hano mu rugo. Nta kantu mfasha, nta kintu. Rero ibyo ngibyo ntabwo. Mukansabi rero nawe ntabwo wumva. Ikintu nambashije kubona ntiwumva. Ejo bundi twahuriye hariya. Nta kubaza ku kibazo cy'akarima k'igikoni. Hibereyemo amateke gusa. Nta mboga nta akarima k'igikoni hano. Akarima k'igikoni rero nashakaga kuza kukubaka nuko biba byankoreye hari byinshi mw'ababyeyi. Uko mundeba uko nararushye. Nararushye mw'ababyeyi mwe buriya ntabwo mwabyumva. Umugabo wawe yagiye hehe? Ntabwo mbizi. Ntabwo nzahanagiye. Yasize akubwiye ko agiye he? Nta kintu ajya mbwira. Ikintu ambwiye musabye n'amafaranga yo guhaha arambwira ngo aransatura. Rero akarima k'igikoni ko nshaka kuza kukubaka. Ntabwo numvise neza ngo wamubwiye. Niyo musabye n'amafaranga yo guhaha nta kintu amape. Abayobozi rero bamfashe. None se ubundi umunyabuzima ko yavuze ko batanze supaneti ntimujye kuyifata mwabitewe n'iki? Rero ko ndeba uko mba niriwe ndi kushasha bamuturimo twa hano mu rugo. Ibaze ko yanambwiye ko umunsi twahuriye mu gasantire cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi nzamusobanurira. Wa mubyeyi urwo nahurira rwo muri runo rugo. Sabi wabaga umugabo. Niko Muteka. Kanze twumve neza byagenze bite? Ntago mubizi uko mundeba simperuka ikibyo muri runo rugo. Ntago akoma nzi muri runo rugo. Ibyo bakarima k'igikoni unyiriye impuhwe ari utuboga aratunzanira. Ingemwe se yo nyikure ko yambwiye ko ntagomba kuva hano mu rugo. Ubwo nimba mvuye muri ayo matafari ndagenda nicaremo. Ubu se kuko mw'ababyeyi mwe murambaza ibya mituweli. Kankubwire rero buriya nawe. Kwa kabiri ntihabaye inteko rusange y'abaturage. Kandi ntemerewe kuyijyamo yarambwiye ngo azansanga ahantu hateraniye abantu benshi bizabibazo ngo bakaba bari kunterera. Uzi ikintu maje kubona runo rugo rurimo ihohoterwa. Uyu mugore ashobora kuba ahohoterwa niba wamwumvishe neza. Ayizenguruka mu mirimo yose ahangaha nta kintu umugabo we amufasha. Nicyo mbashe kumva. Ariko nawe wari kuza mu nteko ukavuga ikibazo cyawe. Kandi ntabyemerewe cyokora ubwo butaha nzijajara nze ikizaba kiri. Urabona ba mudugudu dafite ibibazo. Ahubwo uzi ikintu ndi kubona gikurikiyeho tugikwiga ku kibazo cy'umugabo w'uyu mugore. Kuri pe. Tukurikirana uyu mugabo. Nsabi rero nawe nsabi. Agashoboye. None se buri munsi aba yagiye nta munsi n'umwe basaba ari hano. Ubutaha muza mwarahamusanze. Ubwo ahera ku wa mbere akageza ku cyumweru atari muri uru rugo. Kabahari atahije arazana inzu. Agenda sangapi? Mu gitondo saa 12 akagaruka sangahe? Hari igihe rimwe na rimwe anyuzamo saa 6 ukabona araje. Ushaka inkera gutabara. Oya saa 6 zo kumanywa noneho ubwo ataha mu masaa 5 saa 7. Ahubwo se mada mubaze kweri kuhura n'icyo kibazo kimeze uko nguko ukakihererana ntucyegereze ntukibwire ubwo bujiji nagize ariko kuko nyine nashatse nabi nta nabantu bakunda kungenderera abasangaha abahitane. Uyu munsi turi kwa gatatu kuwa kabiri uzaze mu nteko rusange. Nukuri kose mvuze ngo iki nzaza mu nteko rusange kwa kangahe muteka twagiye tugende. Ikibazo cyawe uzaze kukibwira iki? Murakoze nzaza kukivuga mu nteko rusange. Sawa.
murakoze sanumiwe wagenda ko turi gushaka ngo hari abaguzi akoze ibikoko nkubaze baza ndikumva ndabikubwira urabyemerera ariko nsanzwe nende kumva papa twamugavu nanje nibyo ndikumva tugira nyine kanze nkwereke ariko kaburetse manje megamagana neganje kira kwanza ubundi ngo esenyi sawa tumejaniremo n'ijana nje tura urazi ko rumwemeraga tubashire ku ruhande ubwo nagande nagadata akira njewe bumbikeri no ngabagicu ngakubiki bugambiki hari ico jaja nazo ntusenyi saga imitsi ucogo maze rero nitugera mu maso ga data uhore uceceke ntuvuge ntabwo simbizi sawa sagunyitse magabo niki